BFM radio station, 101 FM. Sesayoni manje. Ebeneza. Ya nami vele ngiyalisekela baholi lele lithi akutholakale lo muntu lo lotawuba nesibinzi lihlahlandlela Ebeneza. Usiholeba. Sanibonani nina basenkundleni Mhlambanyatsi, sanibonani nina Makazondoko, sanibonani nina Mbangave, sanibonani Dingizo, sanibonani Mlindazo, sanibonani Mgotshane Mbuluzi, ninjani lapha eLunzi Mhlambanyatsi, Punyaya nivusela iPunya FM ngibonga kaDlamini Sibongo, sihletike emsakatweni wase BFM, solo sizama kufuna umntana Nkosi, solo sizama kumphungatha la kangakhona si BFM, sifuna kumfaka ke emoyeni ke lilunga leParliament lelisha, ngifise kungathi bengingalithola ke si BFM liti bekele lingakubeka esiveni sasenkundleni yasemhlambanyatsi angathi ke ukuthi besingathini ke siyinkundla yasemhlambanyatsi ngaphandle kwenu nina basemhlambanyatsi iBFM ke isazama ke kufuna ke umfana Nkosi ke layinini ke siyabonga Dlamini kunene ukuthi nawo umjawu sowuphelile besingajabula kakhulu nje ukuthi siBFM live lakho nalo liselike livakale likhuluma eBFM liphefumulela sona sive sasemhlambanyatsi Inkhundla kungasijabulisa kakhulu koninjani Nkosi basaphila manje kunjani siphilile thina sibasenkundleni yasemhlambanyatsi Nkosi nasi sive sesivele singangawe Nkosi sesivele semandleni akho emagama nje ekutibongela ukuthi akubambisile ukuthi kuze kufike la sesikhona khona namhla bongathi inhlubi ngicela nje ukubonga lokuthi sibe semhlambanyatsi singiphezela amasondenyatsi yebo ngibonga nalokuthi bafone ukuthi ngabendela kahle lo msebenzi wabo sekungaba ukuthi nasisaqhubeka siyembili funa sibambisane sathi ukuthi sifuna ukuthuthukisa le nkundla yethu sakhe futhi nelifi yebo Nkosi yami maye magama lo wakhuluma koDlamini ehlaka mnanzi la kule tamtindlebe ngiyabuka nje ngiyeva nje ukuthi cha sinkundla yasemhlambanyatsi ngathi usithembisa lokunconywana naloko nje sathi ukuthi itinto tendeka ngalendlela letendeka ngayo ke kepha nje ke sesinalo lithemba ngokuthi ngani liningi livele labona ukuthi kungcono kuphume wena uhambe uyawusimelela Nkosi siyabonga kakhulu Dlamini Nkosi yami siBFM sijabula kakhulu kuva liphimbo lakho likhuluma ke emsakatweni ke Nkosi nathi kusinika lithemba lokuthi sitawuqhubeka sidacametele siyembili Nkosi siyabonga amagama nje ekhutsata sive sakazondwako nasive sasembangave nasemathena sedingizwe nasemlindazo Mgotshane Mbuluzi Lunzi Mhlambanyatsi Punya bongathini bangangawe Nkosi bengathi nasahambela lemiphakathi yethu tingcinamba la sitibonile diningi umsebenzi wethu usemnengi kodwa ke ukuze sikhone kuwenda kahle lemsebenzi funa kwengile sive lesisiphathisako sibekele ama-interest ale sive ebhi bese thina sidala ngemoya
Cha siyabonga Nkosi kuvakala kuthembisa lokumnanzi kakhulu nathi ke sisive sasenkundleni yasemhlamba sithembisa kunibambisa Dlamini nokunene siyabonga Dlamini isikhathi sakho kakhulu eBFM sibonga asicedzi Nkosi sibonga sithi nje halala nawe usaselapho ungakhona Nkosi ujabule uphephe nemndeni wakho asibonga kakhulu mna siyabonga kakhulu Nkosi ke kuphuma lapho ke mlaleli ke umntana Nkosi Bongosi Dlamini ku BFM emoyeni sijabula kakhulu ke ukuba naye ke mlaleli ke CBFM bekasi ithi nje fahla emfihleleleke ukuthi nayiya induna Inkhundla ubabe Dlamini Mzamo naye besifisile ke ukuthi umntana Nkosi ukuthi singamthola emoyeni sithi kumhlanganisa naye abe live namhlanje atibongele enkundleni yasemhlamba awuthi ke iBFM ke isaphuma ke isahamba ke yakuqalata ke wena mlaleli ubusala umita imathe ngalalo uhlobo nalo Inkapane yakaMonti City asingalingeki singene emahlathini enkapane sende noma ngabe yini ngaphandle kwemvume. Uma kwendekile wathola tinyosi emahlathini enkapane yenda siqiniseko ukuthi uyasishayela inombolweni yethu yamahala lengu3344 sitakukhiphela leto tinyosi siphindze sikuphe 30 emalangeni umgodi umunye kanzi futhi siyacelwa ukuthi sigweme yonke imikhiba yemililo lengadala kusha kwemahlathi enkapane. Ngakulokunye inkapane ikhumbuta abafuyi betingoma ukuthi atikavumeleki kungena emahlathini enkapane ngaphandle kwemvumo. Uma unesifiso sekudlisa tingomo emahlathini enkapane sishayele enombolweni yethu lengakhokheli lengu3344 uthole imvume. hayi ke tinhlola tamlana tishayparini lishali yabuya ngicela kwehlela lapha ke Lunzi kusithembiso Mbuyisa sengizamena ngimuve ukuthi ngiyakhona yini kumthola ke iBFM ade nayathi fahla ngoba babela umkhulu noma ke lesikhulu sivele sigijimisile yakaso inzima uvela ubonga kakhulu mntana Nkosi ke lapha bongosi MP weNkhundla semhlambanyatsi lomusha ubonga kakhulu ukuthi cha uyathembisa ukuthi sive wasibeka phambili lawo magama lawa ngithuthutha awuthi ke mlaleli ngiphinze ngithinze lapha wena usesekunasi stationasi Asprinde asam wasa food atuwa fora sihamba ke CBFM sihamba siyabuya sithina sihamba sibuya sigijima sifika lapha eLunzi CBFM siyamthola ke Sithembiso Mbuyisa lobuchopho baseLunzi babe Mbuyisa sesivele sisemoyeni sanibonani babe Mbuyisa yebo kakhulu nawe ngeneko kakhulu wabemphilile sinenfokoto lenkulu ke kuba nawe emsakadweni weBFM namhlanje sicetha nje ukukhuluma nelunga leParliament nalo besilivusela nje ke lithi fahla emagama ekutibongela ke emsakadweni waseBFM kulesive sasenkundleni yasemhlambanyatsi bongathini babe Mbuyisa naba sebangangawe abantwana bakho basemhlambanyatsi Inkhundla Siyamihla kwaqala ngicela ukuthi bongela nje kiso size
saseluni yebo ekhethingqonde esitshela konke sekugcina sengikhanzana ngiyathi ngiyayiwina le ndondo yobuchopho bakulethawo kunengele bengakwenza kunele bengubuka kuningi nale bekentiwa size kuningi nale besingabuka mina ukuthi nje ngigijimele sona size senkundla yethu Mhlambanyatsi endaweni yaseluni lapho khona zesithuthuke kuthiwa kwalomphakathi wethu umhlophe ngeke ukuthi kuthuthuka kwale nkundla yethu kuthiwa inkundla yethu umhlophe ukuthi kuthuthuka kweregime kuthiwa kweregime kuthuthuka kwalo Swaziland bakuthi sizakithi ngiyabonga kakhulu ukuthi singincome ngiyathemba sizasebenzela ukuthi thoba nakube saba Nkosi yambuyisa lamagama lo wakhulumako mahle amnanzi athi chu ungathi bokanye kanye nemntana Nkosi naye ukhuluma ngekubeka sive phambili lokho kusijabulisa kakhulu ke kusisive senkundla yasemhlambanyatsi komba ukuthi ke mahlahlandlela lesiwabeke phambili ngiwo ke impela la uhamba nesagila uyozivulela noma ke awusifunela ke dinyamatane lesitabuya sidle ekhaya sijabula kakhulu sithi nje nisangena ke kule mgcawo wetepolitiki noma ke wale indlela lesinithume ngayo sisive sasenkundlela yasemhlambanyatsi sinifisele nje inhlanhlane kusebenta lokuhle nekubambisana ke kusasa senjetwa babembuyisa ngiyabonga kakhulu mnakethu ukuthi mhlambe selishahla kufuna nathi sisele thina ukuthi manje sihole ngaqoqo siyabonga kakhulu babembuyisa ke mlaleli ke kuphuma lapha ke babembuyisa ke uyatibongela nje Steven saselunzi lesibene mandla kumthemba mlaleli sibonga kakhulu ke ngisataphinze ngiphume ngiyokucalata lapha edingizwe ngiyawubuka ukuthi siphelele ngabe ngamthola yini asengithi ke wena mlaleli ke wena usasebhizi ngalapho wena ubungena ngala ke mlaleli wami ngathi likhale eparini lapha ke kuba besiphelele masuku lapha ke emlindazwe ase ngifuna ukuthi edingizwe asengeke ngehlele kunjabulo Dlamini lapha ke emlindazwe ngiva ukuthi yena ngamthola yini magama yokubongela ke kuye umfuka Dlamini asengithi kucalata mlaleli wena ubusehlethi ngalapho sa enjoy music lekudlalela wona si BR Farm ke mlaleli wami ungathi ngithola MP eTulu eLunzi ngithola na Sithembiso Mbuyisa Lunzi ngoba emlindazwe likhale epalini emdingizwe likhale epalini asengihlele kazondwa kuba beqopho wakhona ngive ukuthi ngiyamthola inyena
kunjalo ke mlaleli wasemhlambanyatsi kunjalo mlaleli emhlambanyatsi Inkhundla iBFM ithe yahamba yaqalata lapha ifuna bucopho bakazondwako yagijima ke yamthola babesacolo line lami nje ke sovele ukhona babesacolo naba basemhlambanyatsi Inkhundla ikakhulu nasive sakazondwako sebangangawe la sisemoyeni sanibonani babesacolo. Siyaphila njani nenkosi? Siphilile thina kakhulu babesacolo. Sithanza nje kunihalalisela ukuthi ke umsebenzi ke nawo sowuvela usemahlombe enu. Kunjalo ke babesacolo kusebenza kwethu sekuvele kusukile ngala eBFM. Bungathini nje magama ekutibongela isiveni senkundla semhlambanyatsi lekubambisile ukuthi ube nguwe lothatha sicoco. Kokuqala nje ngicela ngathi ngibonge baka BFM nokuthi mhlawumbe la ngoba bangakhona sibathi asesikhulume nazi. Ngidlulisa kubonga kakhulu esiveni sakazondwako. Sikhombisile kunethemba nakunethemba ukuthi asekumthathele 5 years ngibabone ukuthi ngibathathe hamba phe kanye nabo sibhekaphi. Cishe ke sive sakazondwako sinethembe kakhulu because nangibona inombolo indlela ethi ngisupporte ngayo. Futhi kukhona lesi kubonisa ukufuna siyokwenda kwami ngaba kusho nje ukuthi senengikhethile asibuye kanye sisebenzele sichubeke siyembili ngiyanethembisa ke ekuthenini kwami ukusebenza kusekuthenini ufuna sibe yiteam lesebawinile siyaqhubeka sisebenze nabo sibambisane kahle endlula enkundla bokuchophola abanye sithathe Mhlambanyatsi siyembili intuthuko isidumncele nengolelo yaloko ekuthenini idumncele imiphakathi lesemaceleni ngiyabacela nje bokuchopho bakhonzi abede nespirit lesithi siyawubambisana noma ngabe sichopha kazondwako kabe kusokumchopho wakubobhunya wakubombakave khululeka nabumza kazondwa kafuna lisito msite nje kaloko ngaphandle kwetintsabekelwane naso spirit esingasithengisa nje singakase sahlakana nalese bawinile ukuthi madoda sambeni sisebenzeni eunity sisitelive silibeke lapho khona nathi sikhona sibambisana nawo ke maswati. Siyabonga ngingaveta nje babesacelo kancane eline lami ngengadosa MP weNkhundla naye ukhulume ngalendlela lokukhuluma ngayo ubeka sive phambili unebucopho balapha elunzi ngibutholile emoyeni nabo bukhuluma njengababesacolo ukuthi sive sisephambili okusho ukuthi ke siyinkundla yasemhlambanyatsi ayisithembisa ukuthi ke siyanqoba this time around sikhethe mahlahlandlela ungathi abagake bahlangana nangibathi ngiyathungatha nabakuthi bayakhulukhuluma la msakadweni kepha nje live labo ngathi linye ethemba leoffice la this time around lethele intuthuko kakhulu. Siyabonga babesacolo isikhathi sakho siyaweva emagama akho ayihla njengeluju ekundlebeni tethu siyakwethemba kungako ke sive sibone ukuthi ungcono uphume uhambe uyawusebenza nomsebenzi welive sikufisela nje inhlanhla nisasasusa badoda iluthi lwenu nihambe nisimelele nisebenze ngokutikhandla niphephe noma bugudlugudlu buvela bungabi ngilobuya enhlitweni sikhumbule ukuthi nisebenzo injalo. Siyabonga kakhulu nani singasho nje ukuthi nani baka BFM ngoba sisasebenza nibohle livela nathi because cabathi nako kutabakhuthathe emaswati lokuthi athi ukuthi nyalo sendani kukhona sibabe up to date ukuze mhlambe nabakhona nosinabo bekhona lapho sebazifundisa khona. Siyabonga kakhulu Nkosi. Siyabonga kakhulu babesacolo ke kuphuma babesacolo ke lapho ke BFM Chemase magama mamnanzi kakhulu asithembisa ukuthi hayi sitawunqoba sinkundla semhlambanyatsi. Apelile amatemba asemhlabeni dibona bantu bebegitemba ngaboku bantu tithi masibuyele kuJehova
besimphathele nje le omagama lata uqhamuka kulabo labasetulu labathetheke leto tihlalo laba ogibela kito as for the next 5 years eParliament kusakhiwa live leMaswati. Ngithi kinonke Maswati lamahle, ngithi kinonke nine basengunyana semhlambanyatsi sinithanza kakhulu asigcina sicethi. Bengifise ukuthi ngithole babevela ishongweke lapha eBhunya eMhlambanyatsi. Awuthi ngithi shelele, awuthi ngithi chafa, awuthi ngithi nqamathe, awuthi ngihambe ngiyohlola ukuthi ngingamthola yini na. Broadcast live, BFM, tuning in with DJ Ketega. Ayi ke mlaleli ke le street lengihambe ngaso ngiya lapha kwabevela ishongwe. Ayi kufike kwakhala pasi kwashunquthuli khale epalini mlaleli, khale epalini vele ke lesikhathi sibathinza ngaso sithe ukuthi kubathi lethanyana ngicabanga ukuthi sitawuchubeka sizame sitaphinde sibuye BFM sibuye sithi simphathele lawo mahlahlandlela lesiwathumile bese sifisa ukuthi sibathole bonke ke edingizwa sikabathola Mlindaza sikabathole isekusebhunya bese kuba ngilapha ngesheya imbangave asikabatholi. Kepha nje ke ngijabula kakhulu ukuthi simtholile bongosi Dlamini, samthola ke naye sithembiso Mbuyisa etulo elonze, samthola ke naye ke nathi saqolo la ngazondwako. Ngithi ngibonga kakhulu ke BFM Thomas leso sikhathi selo lenayo leyo ndlebe yenisipha yona. Sithanza ke ukuthi ke sinithanza nonke emakhaya sisaphuma ke ngaleyo ngoma lemnandi lethi qhu ithi ngiqhubeke nibe bahle, ngithi ngiqhubeke niphathe kahle, ngithi ngiqhubeke nibe bantu labaneluthando kuloyo naloyo, ikakhulu naba ke labahamba ke bangenalo lusito ke labaswele asibe bakibo bonke abantu basengunyana semhlambanyatsi BFM Thomas ngombowa Dlamini. Ngithi nonke ngiyanithanza, ngithi nonke nibami, ngithi nonke nina nginithanza kakhulu, ngithi BFM nginithanza nonke nisale kahle. Stabakhetha ngosamla bamfule singazo sesiyababona ngazo sibataka mahlahlandlela ukuthi sithuthuke singummango. Kopha ke funa phinze sibuke phela nakulabo make ngoba phela sitamthatha uMhlombhuna asimelele eParliament. Kopha bese yasala ngala kulabo make ngosami nasi sesiyofuna lisito. Angikho against umuntu. Nedi nje ukuthi nalabo make ngosami bese sebayasithwalela nase siyofuna lisito kulabo babele sibakhethile phela. Kuthi ngibule sitawuthola khona lisito. Labanye bomake baye bangathandi sikhulumisane nalabo babe kanti phela ngibule sibathume ukuthi kumbe bahambe basibukela indlela lengathi ngcono. BFM radio station. Broadcast live, BFM tuning in with DJ Ketega. Ematoda sabelani, ematoda sabelani, ematoda ngandani. Ay yo lengos, city lengos. Ematoda sabelani, ematoda sabelani. Abafazi bayalila, ayo lengos, city lengos, iyo lengos. Jathandaza Nkosi, uphendula imithandazo yethu, izikhalo uyasiva. Abafazi bayalila,
siyathandaza Nkosi bedlwengulwa bebulalwa bekhalela